enti asema Nicholas Omanie champon ekano once eye jimie mu jimie we iPhone wa ke beka say iPhone 30 what ya say jimie mu iPhone 30 pa na da bia ya na osof kum chacha me obi bia meka say we Nicholas Omanie champon eye tabitekum once minimum wa wo papa beduko bi o Papa Bedu Kobi, Tama uwo ne ho, na Papa Bedu Kobi, na politics asemo ba wo kabino. Na wachira na dwe no. Wo se Nicholas Omanie champon ya wotiwe. Awaye wo ponku so obi okosoa Mountain Alalat. Sa Nicholas Omanie champon ya wotiwe ya etumi biye na no keke nsem kire Papa Bedu Kobi se woye sofo na woye politics. Eti na na soli yegu. Sofo panimu a na woye politics. Pacho Nicholas Omanie champon ma mimi so asem. Ene de wo ye no. Fufuo na wo. Abusia Prophet Kum Chacha ena eni Nicholas Omanie champon enya beef den no ni nyina eni se galamsey a eha oman Ghana politicians eni amanyo Ghana fo nyina yatu ya no agusu se aban ne hwe se galamsey hu nsensem no ebeba wiye ama yensu wansuwa eni yenua ne yenkwaye no asan afa na ntuma pafra no eno ena Nicholas Omanie champon ko kire na adwene ka me yesa adwene no ko kire no Kum Chacha eni no enya adwene eno no so aba abeso life esini so atwe camera esini so akeka bi e de ache Nicholas Omanie champon na bi mu bisa se Kum Chacha ne se oye politician anase oye sofo ana trend na all paint asim bi bebia ode ne ho ebehwe me mu nchiremu na me de eba beso mo ha yetu magie that's why my page is onya ya wa yenso me da sinya me sure afei now the notification bell no aka ho se na be ya upload bi bebia onsa ebetimi aka ebusia galamsey sensemi eyade bia baba sense oman Ghana kuma how Ghana yie pa ne titiru ene yenkwaye ene yensuwa galamsey foi ese no ene wo ese ne ensuo nyina eni esiaye poto kamia yese bia kakra na Ghana hase yanhwe ne ye ebekita no hwehwe wo galamsey ho a ensuo kra ho beye den ede ama oman Ghana eno na amanyofo ene timemufo nyina atwema no siso ka ebo aban ne kise onhwe se galamsey a ekoso ese yensui obetu hu anamo anaso de na ebesi fom ahwese galamsey no ebetimi eba awie anase eto ebetimi etwa na celebrity ba ko a okasa edema MPP amanyoko na wayi nanim se ono de MPP eno ne ko na ekra na eye Nicholas Omanie champon a na nwuma de ahete pa odbehu no ene tebitemi kum ono na okoka ensem bi ede fra galamsey sensem no ho a okwachire na adwen kire se galamsey sensem ya ekoso ya amanfo no atwema no ewa aban no so no enye obi a na hyeche se NDC aban no na hyeche wo mo na amamanfo enema accoutrement no se wo mo fa kokoto galamsey no se ne beye ne begu oman animu ase anase begu aban na otesoro animu ase se ne beye vote ya ye ba beto no 2024 yikura obelusu na NDC etimi asan aba power bi eno na Nicholas Omanie champon ekaka we ewie no Prophet Kum Chacha eba bonten ese ne Nicholas Omanie na ne ebe iwo na ebi mu bisa se so Prophet Kum Chacha no say oye sofo anase oye politician na so de nyina mu no ode emuaye akọ edema Nicholas Omanie champon Ewrade nhyiraw na ewrade enyo kese menim se nyame adom ti oho ye pa media the Prophet Kum Chacha anopai me waha because of abrantie bi ase friend Nicholas Omanie champon na me akasa kora nso me di Nicholas na me be wi ase no na menim se Nicholas for de nyansa pa de onwo bi pa won nim nyansa pa but ewi ase nyina nya Ghana and the whole world obi a won nim nyansa friend Nicholas eye Omanie champon your friend Tabitekum. Ono ni obi a won nim nyansa with the whole world. Ewo Nicholas fuo nyina mo. One say we are said the bia meka se. Ade yade a your friend Jimie. Hwa yade bia wo wi ase bia waduro. Yade bia tipaye waduro ya from yade waduro akoma yade waduro. Coronavirus waduro. HIV waduro but yade baako a Kum Chacha ma se ni yaduro wo wiase aye Jimie ni yaduro one senti na Yesu ba ya osa yade bebre etwa yade kwata
die moja tu no ba Yesu ba ye no sa jimiye na ewo Nicholas Omaniye champon ho tabitekum ho no sa jimiye yade ayalesa no Yesu ansa obi ya bi wajimi a wajimi unnim nyansa adenti na osofukum chacha mekasa galamsey issue aba that's ye ka galamsey issue asemwa na Nicholas Omaniye champon jimifo asole akase galamsey na ekoso no na eye NDC fo na akofa foreigners aba ana onwamma won akode asema won akade sa onfentu galamsey no na enguase enka aban no na sabi we enye jimia Nicholas Omaniye champon wa jimia kawe yeka sa aban a wote akonya so na aban ya okuta tumi na aban ya okuta power that's the opposition that to me ko abrochire ko fa foreigners that to me the one ba emo betu galamsey esensu that's aban no untumi fa utumi ene o power ekuta wo entumi nchichi se NDC fo no ene won o kase NDC fo no na akofa foreigners no entumi nchi foreigners no ene NDC fo na that is a me kasa no soft kum chacha me hu so abanda what I say una ekuta tumi kuta power kuta police fo kuta soldier fo kuta immigration security service nyina una kuta won that opposition to me it has someone Nicholas Omaniye champon ekano once a jimiye where iPhone wa kebeka say iPhone 30 what I say jimiye iPhone 30 pa na debia ya na osofukum chacha mi obibi ameka sewe Nicholas Omaniye champon ye tabitekum once minimum wo papa beduko bi o papa beduko bi tama uwo ne ho na papa beduko bi na politics asemo ba wo ka bi no na wo kire na dwe no wo se Nicholas Omaniye champon ya wo tiwe a wa ye wo ponku so obi okosoa Mountain Alalat sa Nicholas Omaniye champon yo tiwe ya etumi biye na no keke nsem kire papa beduko bi se wo ye sofo na wo ye politics eti na na soli yegu sofu penimwa na wo ye politics pacho Nicholas Omaniye champon ma mimi so asem ene de wo ye no fufuo na wo de wo ye no fufuo na wo ye ha once wajimia ma o kasa kura ya hwe wanim once wanim dua na kasa kura ya jimifu wanim sa wo kasa ya hwe wanim etin sembi wono na sa oba public na sa wo beka sa na nanu ya ko ayi Peace FM na akọ ya woni mi nua pani kwasi aboade ko ye interview a wo say ena John Mahama so oba free education wo betwam ena John so oba free education o man ye adwuma ana kwasi aboade ko tu say de o kan nya no kore fa evidence bra ana wugiragina wa na otutu wani twitwa wani atutu wani twitwa wani ati sebe kura sinia ni kuro mu ka tu agya no waye wani nketenkete te sa China ni a watu galamsey a ensuo ni bi aka nani onse eniema bi owa ya na mo be ya enkoyi oba na wa be di John Mahama tama abedi na tama me kyerema dwen osofukum chacha me kyerema dwen obi ti se ya papa na na do dan kwakufu ade no munyamfo mano entumi nkase ntia de da empalme kada na nya kopon kure ntua meka mano once you walk or criticize obi and you walk we sort to penny there is a difference between criticize and insult menanado niama wa ya enkono me criticize but empalme some maybe man no di natam ya papa ba wumia ade bia ekoso wona ba mu enye no me won kwasa me criticize no empalme but on send Nicholas Omaniye champon once wo ba jimie no wa bedidi
John Mahama tamana akọ hwa ekosi sen ene National Cathedral once National Cathedral issue ba ya me de ma no tomo de wan Ghana ha sofu bie no waka ho asem teseme da ebi ye na sofu no ena wo mfiri nyame me mfiri nyame koreye nyame mfre no me da aseme ama fre me ho mepe ena ye na on didi matama but ene mo hwa National Cathedral issue ya be say $58 million $58 million to me ye kumase kwanyina e the light bo boss ye keko su kwan kodu takora de the light boss ye voter e ye the whole Ghana kwan adani swimming pool National Cathedral na adani swimming pool wow once ye tufua monfa da bia meka ye tufua monfa ene monhwa de National Cathedral no ene aye tufua monfa eti ye wokurom wa eniema bi kwoswa enkoyi what I say ebi ni yisi ya waye no ho ayi memasem yisi what I say ebi asofu kum chacha meto aba wakra what transfer me de me ko bolega me de akọ meto aba ebi asofu kum chacha meto aba wakra what transfer me de me ko wa ana kuma se me de akọ to aba eniema bi owo a yen kan wosem enye didi atam yen kan wosem what I say ya Peace Council Christian Council Ghana Pentecostal Council munyina moteto bakeka mano atom what I say asumdwe yenton asumdwe unya what I say wo hwe ne ma bia ekoso a ensem fata Christian Council aka wano atom Ghana Pentecostal Council aka wano atom da obi to aba ewo bolega obi to aba osunyane obi to aba voter ni adinidi abakra what be that when the sisi Canada asumdwe ba o manim eti Nicholas o mani champion we your first aid na me ama wo we your first aid fa na fa bo obra na ebeboa wo na ojimi ne doso Entebusia ya kwa hwe video no abana na ebi mu kasa na wo mo kyerese ebraso say celebrities any asofui omo beye amanyosem omo nyi omonim na mo nkyere so omo ya amanyofo na ne eni omo edi bibi ya na se eni mu di nsawoso bia ye hu se amanyofo eni eni mu di sansawoso na ebeba se obehye nyame echi se otu nyame ho nwom obehye nyame echi se oka nyame ho asempa na afi edura amanyoso so a ma mo kro ya sa babontin abeka ensem a ensem fatani ateni am de bedi mo hono de ayesa amanyofo ne kra ni mo ho atem sa na mo Kristofo ya mo simu di nyame echi amotu nyame ho nwom eka nyame ho sempa ede kire yen e na mo ba bedi atem esa amanyofo nti se ne mo ya amanyofo de a mo mayehu ebi so kire se ne amanyofo no so eye no se ya e na beba no sa otu o mamu na se amanyofo no eni no kura fa maye ho a se ya na beba sa asofo no amfo mo anjimu ama amanyofo no ehu se ne omo ye no asofo no so betimi aye bia omo so e de Ghana fo esekan ebidwanyanka wenum eye ensem a anase adwenkyere amanfo e kire efa video hima yehu se ne wonso osigi ensemi efa e wo comment wa wie ne sa no no mi subscribe button so e de ma me notification bell no aka ho eye too much page se na be ya upload bia unsa ebetimi aka ebusia se ko Facebook so a wonso eye too much e ya no like no a share wo wonso e de ma me makra